بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا ليس منحصرا على أياديه ما يخفى وما ظهر، ثم الصلاة وتسليم المهيمن ما هب الصبا فأضر العارض المطر، على الذي شاد بنيان الهدى فسما وساد كل الورى فخرا ومفتخرا، نبينا أحمد الهادي وإترته وصحبه كل من آوى ومن نصر، وبعد. يتي الله سبحانه وتعالى omo yettore muɗum haani, omo jarnugol ɗum foddi. ɓe yetta mo yettore nde andanɗa hoore ma nde wawata ko moftade, nde wawata ko lintade, sabu ko waɗani en kon, ko ɗaɓɓiri en yen jarnumo kon ino mawni ɓuri ko jarnetenmo kon. ɓe yettamo e dow moƴƴereji makko ɗin, e dokke makko ɗen, e nemaji makko ɗin, kon ko suudi e majji e ko feeñi. en toromo kanko Allah tabaraka wa ta'ala ñaagomo yo ɓeydu julde e kisiye, ɗum wona tombi ɗum duumi ɗum e dow o mo o nuliri yurmede, o yettini diina kan, o laaɓani mofte nder reedu. yo Allah juulu e makko hisinamo fodde hendu subaka no wifa. ara ɗum hendu ɗon ino sogga duule. oɗo ne laaɗo o mahi gimbal peewal, gimbal ngal toowi ngal tiiɗi. oɗo wi windere nden faade e kisal. ɗum wonani mofte islamu ɗen ko mantore, kono kanko golluɗo gollal ngal on o mantoraki. on noon ko annabi meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa sallam, o mo andanɗa hoore ma ko tindinɗo peewal, feewuɗo tindini peewal, mo tawata ko neldari makko nin ɓuri moƴƴude e kala ko neɗɗanke feewirta. ɗum woni sunna makko on. kala ko wooɓi sunna makko on, ɗum ko mere e tampere. yo Allah dandu en danda julɓe ɓen. yo Allah ɓeydu jamɗi kisiye e dow sahabaɓe makko ɓen, o ɓeyda jamɗi kisiye e dow yimɓe bele bon makko, hakkunde ɓen ferunoɓe makka seeni madina, ɓe tawanoɓe madina werni ferɓe ɓen wallitiɓe. en toriki Allah tabaraka wa ta'ala yo Allah wele ɓe fof e maɓɓe. aray si feƴƴi ɗon ko deftere men nden, en andi deftere nden ko nazmu muqaddimati risalati ibni abi zaydin al kayrawani. yo Allah yoɓɓe ko ɓuri moƴƴude en joddi ko muqaddima ndeɗo deftere wiyetede a risala. oɗo ceerno meɗen maketeɗo ahmad bun musharraf al ahsa'i al maliki rahimahum allahu ta'ala, faatiɗo hitande wulure 285. o ƴetti kayre muqaddima a risala on, on daari ko ari ɗon kon, o tawi ɗum no hitti no himmi, no hana yeññanede mofte ɗen, no hana jannede mofte ɗen, mofte ɗen andine ko ari kon e muɗum. on daari noon haray ashalu tariqin fil bayani ko alqasida, laawol ɓurgol newade ngol fi ɓangingol yewtere, ko wallingol yewtere nden e nder gimɗol. haray o waɗi nde ɗo deftere e inde maɗum e dow muqaddima a risala on. nde ɗo deftere ko baytuji 91. ɗum woni gimɗi 91 woni deftere nde. damal be haray himo sappani en ka hoore damal ɗon, ko honɗum woni ko yuɓɓi sengo ley ɗon fiye gandu ngal ɗo damal ko ɗum ɗo woni en jannude. ka damal aranal o janni en ma taqiduhu l ulubu wa tantiqu bihi l alsunu min wajibi umuri diyanat. konko andanɗa hoore ma ɓerɗe ɗen hino fiɓa, ɗenɗe ɗen hino wowla, immorde waɗɗiɗi fiyakuji diina kan.
ngal ɗon damal o fuɗɗori hon ɗum wa awwalu lfardi imanu lfuadi kada nutqu llisani bima fi ldicri qad sutira anna alilaha ilahun wahidun samadun fala ilaha siwa man lil anami bara. o iwi ɗon o sifi sifaji ha ka sakkiti ɗen jangude ɗon e finande men feƴƴude nden wonde annabi Musa alayhi salatu wassalam o landino Allah fi yi'ugol mo kanko Allah. wa anna Musa kalimullahi kallamahu ilahuhu fawqa dhaka at-turi idh hadara fallahu asma'ahu min ghayri wasitatin min wasfihi kalimatin tahtawi ibara. wonde annabi Musa oɗo o yewtuduɗo e Allah, kanko e Allah ɓe yewtuno ha yewtere nden wooɗi. ɓaawo yewtere nden wooɗi Allah naninimo ko yewtata kon, tawi lombolde ala, heedode ala, malaikajo ala hakkunde Musa e Allah. ɓe yewti no wi'irte noon face à face. Allah yewta, Musa nana, Musa yewta, Allah jaabo. ko ɗum woni ka qur'ana wa kallama Allahu Musa taklima. ɓaawo yewtere nden wooɗi ha Musa joni o jiñi hatta ida hama sukran fi mahabbatihi qala alkalimu ilahi asqalu nadara. ɓaawo ni yewtere nden wooɗi ha o wayi joni wa mo haqqil mum faala bonde hattirde welo welo. on tuma o wi hey ko am kanko yewtida ɗon ɗum ko Musa. o wi hey yo Allah jooma an miɗo falama landade newnanalam mi yi'e min ndaare. ɓayo wuuli ɗum qala lahu rrahmanu maw'izatan anna tarani wa nuri yudhishu lbasara. on tuma Allah wimo ka waajagol mo, ka haɗugol mo. o wi hey ko ayyo Musa ko honno wawatala yi'irde si annora an on waalike e yitere nden bonay. ɓe mana si mi feeñani darɗe ɗen ɗe puccitoto, ɗe lancoto, ɗe bonay. on tuma Allah wimo fanzur ila turi in yathbut makanatahu idha ra'a ba'da anwari fa sawfa tara hatta idha ma tajalla dhul jalali lahu tasadda'a at-turu min khawfin wa mastabara. ko ɗo woni ko haɗuɗen annabi Musa alayhi salatu wassalam. Allah wimo joni ndaaru fello ngon, at-turu ko aljabalu. on tuma Allah wi no wiri noon ka qur'ana fanzur ila aljabali in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. ndaaru fello ngon simi feeñi e fello ngon ngo wawi heddade ɗon haray ɗaɓɓiran yi'ugol lan, haray a yiyaylam. si ɗum wonari haray abbito kala kala. Allah tabaraka wa taala feeñani fello ngon wawari supportude ngo tenari hatta iza ma tajalla dhul jalali lahu. ɓay woni ha feeñani fello ngon Allah jon teddungal ngal tasadda at-turu. ko qur'ana wiuno kon to law anzalna hadha al-qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian. on tuma fello ngon ngo daɓɓiti, ngo munciti min khawfin wa mastabara, ka kulol ngo wawano muññade, ngo rondito annora Allah on e maggo. donc haray ko ɗon woni ko darino ɗen hande ko faslun maɗum babu no wi'e fil imani bil qadari khayrihi wa sharrihi. ɗum woni baytu capantata bon fil imani bil qadari khayrihi wa sharrihi. aray mi janga ƴeeɗen nden sa yaren e firo gon. qala an-nazimu rahimahullahu ta'ala. ceerno yuɓɓuɗon o maaki wa bil qada'i wa bil aqdari ajma'iha imanuna wajibun shar'an kama dhukira fa kullu shay'in qadahu Allahu fi azalin turran wa fi lawhihi al-mahfuzi qad sutira wa kullu ma kana min hammin wa min farahin wa min dalalin wa min shukrani man shakara fa innahu min qada'i Allahi qaddarahu fala takun anta mimman yunkiru al-qadara
وماكي والله خالق أفعال العباد وما يجري عليهم فعن أمر الإله جرى ففي يديه مقادير الأمور وأن قضائه كل شيء في الورى صدرا فمن هدى فبمحض الفضل وفقه ومن أضل بعدل منه قد كفر. ene wawi darade sengo ɗum ceerno on omo yewden fi al imanu bil qadari khayrihi wa sharrihi. ɓe gandi yimɓe ahlu sunnati wal jamaa ɓen ɓe wonɗin ɓen tori allah tabaraka wa taala yo allah waɗu en ɗum haqiqa. al insanu la yakunu sunniyan bizami wala yakunu sunniyan biziyi innama yakunu sunniyan bil aqidati wal itiqad. neɗɗo ko waɗatamo sunnayankejo wona haala, wona wigol min komi sunnayankejo waɗayma sunnayankejo, wona mbaɗi kadi yaafo ɗon akramakumullah wano waare, accitugol waare e raɓɓinɗingol conci e fiɓɓugol juuɗe ɗe no juula na ɗum watta goɗɗo sunnayankejo. to gandi fiɓugol juuɗe ɗen juula ko sunnatun min sunani sala, ko sunna jeeyaɗo e sunnaji julde. wad'ul yamini ala lyasari fi sala, wad'ul yamini ala lyasari fawqa sadri fi sala, fawgol ñaamo ngon e hoore nano ngon ka hoore ka ɓernde mum ɗo ndeno juula. ɗum ko sunna jeeyaɗum e sunnaji annaba ɓen ka julde. si a juuliri noon ina mari baraji konko fiɓuɗa juuɗe ɗen ɗon kon. si a acciti a juuli julde ma bonari kono a heɓata baraji on ɗon sunna. eni goɗɗo gollata a yoɓeɗa. wawi bonnude julde neɗɗo juulowo o si tawi o acciti juuɗe ɗen tawa ko mone e yawre o accitiri juuɗe ɗen. masalan mone sunna on ma hara o yawiti o itti bote e sunna on, o liɓi bote e sunna on ko sabu ɗum accitiri juuɗe. ɗum ɗon haray karmakoɓe no fottani julde makko nde sella sabu ittugol bote sunna annabijo sallallahu alaihi wasallam, jasina sunna maɓɓe o mokomo ɗum hino bonna dewal. ndaari suratul furqan allah tabaraka wa taala no yewti ɗum yawma ya'addu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadtu ma'a ar-rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani an adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil insani khazula. si tawi on tigi yiɗu tun accitugol juuɗe ɗen ma ko non o wowiri, ma ko non o hoolori karamoko makko, o jokkiri karamoko makko, ɓayi yimɓe ɓen sennidira hakkunde jokkugol karamoko mum e jokkugol nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam. buyi sennidira ɗum. ceernojo ko jangi wo, ko alluwal makko towi wo, ko mari bindi wo, so lundike annabi sallallahu alaihi wasallam wona yo jokke lundande nden. al alimu la yuttaba'u fil mukhalafa. gando si lundike o jokketake ka lundande. ɗum waɗi karamokojo goo no windi deftere nde laaɓa moƴƴa kala taalibajo gandal no hani nde ɗaɓɓude ndaara nde. emo wi nde mawqifu talibil ilmi tijaha zollatil alimi. mawqifu position talibil ilmi ɗaɓɓowo gandal tijaha zollatil alimi en face mortande karamoko makko. si karamoko ma yari beere dagorta sabu ɗum. si karamoko ma waɗi bidia a jokkirta bidia on fi karamoko ma waɗi. si karamoko ma shirki a shirkirta fi o shirki. sabu en fof eɗen jangi hadis on gila ka lahdariyu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliqi. ɗoftagol tagaɗo ala e nder yeddugol jomiraɗo taguɗo on. ɓe mana a yeddata allah yeddiramo ɗoftagol goɗɗo, yani a ɗoftotako goɗɗo tawa ko ɗoftiɗa ɗon kon no yeddinma allah. sa waɗi ɗum haray a ɗayti. karamokoɓe ɓen aslan ko jangi wo, ko jangi kanko gando on wona kanko woni dalil on, bal ko ɗaɓɓitanteɗo dalil. al alimu la yustadallu bihi innama yutlabu lahu aw yubhas an a'malihi aw yubhas li a'malihi dalil. karamakojo wona o dalil,
konngol makko wona dalil. Si o yewtima o huuri ko yo ɗaɓɓitane dalil. ko ɗum waɗi Allah tabaraka wa taala wi fa hatu burhanakum in kuntum sadiqin, adde dalilaji mon ɗin si on laatike on gonguɓe. dinuna dinul burhan, islam ko dina dalil. kala golluɗo ka dina ko tugani yimɓe ɓen haray hino hani ka ɓe lando on tigi dalil, wonɗo wo won. amma nelaɗo sallallahu alaihi wasallam himo lande dalil, nelaɗo landetake dalil. fi hen ɗum nelaɗo landetake dalil ko alqur'ana wiyen ɗum, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. o yewtirta beleɗe, ko yewti wo ko wahyu Allah o yewtirta. Allah wi wama atakum rasulu fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu. kala ko addani o ƴette jogito ɗo, kala ko haɗi on woɗɗite. andi oɗo Allah jonnimo garanti ko addi wo yen ƴettu ka. amma enen yimɓe hedditiɓe ɓen haysi ɗen ɓurdi alluje, haysi ɗen ɓurdi gandal, wonɗo wo ko yo lande dalil. almami maliki yo Allah yurme ɓe ko ɗum ɓe maaki kullun minna qawluhu yuqbal wa yuraddu illa sahiba hadha alqabri. wonɗo wo e amen menen karama ko ɓen ɓe makiri ɗum, wona menen de, na e maɓɓe mi jeeya. ana talibu, min komi talibajo, kono kamɓe karama koɓe ɓen kala wo e maɓɓe woluɗo konngol ɓe maaki konngol makko ngol koyo peese. si tawi ngol hawri e sawaba yo ƴette, si wopi sawaba yo acce ɗon. ɓe maaki wonɗo wo e amen konngol mum no ƴette hino rutte. ɓe maaki sina aaden gooto on ɗon noon konngol mum ruttetake. ɓe sappi belay annabijo sallallahu alaihi wasallam, rawi kalamu maaki fa ashara ila qabri lmustafa sallallahu alaihi wasallam. haray ɗum ɗon koye andu ɗum taw karama koɓe ɓen koyo jange juuɗe maɓɓe, ɓe jokke fino famire kono na ɓe ñentinteɓe. haray kodduruye haqiqa tan ko koyete kodduruye ko fiyake Allah. jungo goɗɗo ala e mum, hunduko goɗɗo ala e mum. kodduruye koye juuɗe Allah woni. almaqadiru biyadillah. kala noon ko iwri e bange Allah tabaraka wa taala, haray julɗo ko honɗum waɗɗimo ko jebbilanagol gomɗina. ko ɗum wiyete al imanu bil qadari khayrihi ko moƴƴi e gomɗinal ngal, wa sharrihi e konko boni kadi e kodduruye o. ko non woniri haray kodduruye on almaqadiru biyadillahi tabaraka wa taala. kanko Allah tabaraka wa taala kodduruyeji ɗin ko e juuɗe makko woni, kanko subhanahu wa taala. enen wa no wonirɗen noon yimɓe sunna ka finde e gomɗinayi kodduruyeji ɗin. kodduruyeji ɗin ko konko Allah tabaraka wa taala muyata yo dogu e hoore tagge ko makko ngon. ɗen andi noon kodduruye ko imma o woni moƴƴo ma o woni bonɗo, mana ko lewñi ma ko haaɗi. ɓenna hayran aw sharran yakun. kodduruye o wonata sina ko moƴƴere o wonata ma o wona bone. ko honto tippuɗen wonde kodduruye on koyo gomɗine. kaka hadith jibril alayhi salatu wassalam, ahlu sunnati wal jamaa aqida maɓɓe on koye on ɗon hadis woni ko finde islamu nden woni ko joli. seydna umar radiallahu taala anhu o maaki ñande goo meɗen jooɗodi e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam, tun gorko yaltiti e amen. on gorko ɗon hay gooto e amen andamo ka saare madina, wonata kanjo saare men, kono a yiyata kadi e makko batte yaadu, nduggu e collari e ko wiyete kon fungitande ala e makko. o yaltiti amen menen e nelaɗo meɗen e batirde. o waɗi ko hawni menen si ɓeɗen jooɗodade e nelaɗo sallallah alih w sallam min susta e ɓattade ɓe sako men ɓiƴaɓe. kanko o ari o ɓiƴi nelaɗo, o ari fa jalasa inda rasulillah, o ari o jooɗi ka nelaɗo jooɗi ɗon. fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, o ƴetti koppi makko ɗin ɗiɗi, o tuggi e koppi nelaɗo ɗin ɗiɗi, o fawi juuɗe makko ɗen ka hoore buse makko. fa dakala yashal, o naatimo lando. ɗum ɗo gardinay ka mo fo accani on, mo fo pottiti on, mo fo waɗani hima on. si goɗɗo ari ɗon no betto on
no bellomo no faaromo no rukamo andi tawaɓe ɗon ɓe ngalɗe ka o wi min ngalɗi o landi o wi ya muhammad minen fof ko meynata ko ya nabiyallah ya rasulallah annabijo nelaɗo allah kanko ari o wi ya muhammad no goɗɗo nodditta pay ko mum hey ko ari muhammad yeetin ko ɗum woni islam nelaɗo sallllahu alih w sallam jaabi koɗo on wi'i sadakta a gongi seydna omar maki min ngalɗi ko onno goɗɗo landorta emo humpa wowle o gongina ɗum no wasi mo andi ko wona jaabede ko o landi kadi ɗimmum o wi ko honɗum woni iman nelaɗo janti piiji jeegoo an tumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bilqadari khayrihi wa sharrihi wa bilyawmi l akhir o janti piiji jeegoo gomɗingol fi allah gomɗina defte malaika ɓen gomɗina nelaɓe ɓen gomɗina yani gomɗina allah gomɗina malaika ɓen gomɗina defte ɗen gomɗina yani allah malaika ɓen nelaɓe ɓen defte ɗen gomɗina kadi kodduri on boni moƴƴi kaka allah iwri gomɗina kadi ñalade sakkitide nden ko arayde jeego o gowini kadi nelaɗo fatajabna minhu yas'al wa yusaddiq imo landade mo gowinde idan ɗen toɓɓe jeegoɗe nelaɗo jaabino jibrilu ɗo si a landama ma hiya aqidatu ahli sunnati wal jamaa fa aqidatuhum arkanul iman faami si a landama ahlu sunnati wal jamaa finde maɓɓe nden ko honɗum ko tugale imanu ɗen jeego tugalal jowaɓal ngal e ɗen jeego ko gomɗingol kodduruye ɗo gandi si neɗɗo gomɗina kodduruye o seettayi tampere e haɓidede si be makko ɗin o weeti bimbi o daari ka kula o tawi ɗi maayi o wi hanki bappan demba feƴƴuno ɗo ha wila dammi ɗin ko ɗum waɗi ɗi ayi si ngesa makko ba moƴƴaari o wiya kawan samba en tawano ka kiley so yalti o marsi no yaari o wiya mi fottuno e debbo no bambi boobo daneejo so yeeyi o hawroye sattende o wiya mi feggorno nanal andi neɗɗo mo gomɗina kodduri o rewa e piiji ɗin fof fedde no sénégal ɗo wiyetende yalla yalla wiwɓe kamɓe piiji ɗin fof ko allah ɓe landi karama kojo goo fi maɓɓe ceerno ni kamɓe piiji ɗin fof maɓɓe ko allah ɓay ɓe anda allah piiji ɗin fof wonanayi ɓe allah ɓe mana si goɗɗo anda allah o gomɗina allah piiji ɗin fof wonanimo allah si tawi on tigi no andi allah no gomɗini allah ko allah tun wonantamo allah ka sabu won ɗum allah ɗiɗo ala ko ahadun somadun lam yalid wa lam yulad aray ko fi on ko duri ceerno on woni ko janni en ka damal ɗo ɓe maaki fil imani bil qadari khayrihi wa sharrihi ɓe maaki wa bil qada'i wa bil aqdari ajma'iha imanuna wajibun shar'an kama dhukira fa kullu shay'in qadahu Allahu fi azalin turran wa fi lawhihi al mahfuz ka sutira aran ɗum ɓe maaki wa bil qada'i ñaawore allah nden wa bil aqdari koddureji allah ɗin ajma'iha ɗi fop e majji imanuna gomɗinal men ngal hoolagol ɗum ngol wajibun koko waɗɗi en gomɗingol ñaawore allah nden kodduroye makko o muuyi o ɓurɗoma ɓurete on faami o muuyi o laamiɗoma laamotoma o muuyi ka arsikaji o ɓurdindini ka jaahu o ɓurdindini ka tagude o ɓurdindini ko heɓuma kon fof immorde e moƴƴere ko kanko muuyi yo hewte si aduna on fof hikkoriino sengo sakkagol moƴƴere nde allah muuyamma ɓe wawata sakkade ko hewtuma kon immorde sattede e caɗele ko allah muuyi si aduna on fof sakkinoke on bone ɗon hewtugol ma hari ko be o hewte wa bil qada'i wa bil aqdari ka ñaawore allah e kodduroyeji makko ɗin ajma'i ha ɗi fof e majji imanuna gomɗinal men ngal enen julɓe yimɓe sunna ɓen wajibum ko waɗɗi ɗum shar'an ka sharia shar'an ka ñaawore sharia gomɗingol kodduroyo no waɗɗi en kama zukira wano jantora noon ka qur'ana e ka sunna kama zukira wano jantora noon ka qur'ana e ka sunna yo en gomɗin kodduroye
o maki fa kullu shay'in kala hunde qadahu llahu ya andu allah muyinode allah ñaawinode fi azalin azal mi andano mi gasitta firinde ɗum e pular kaka koddureji ɗin fof woni ko waɗata kon fof ka windi ɗon ɓe mana ka programme fi azalin tawa kadi programme ji ɗin mana muyago ngon no adi waɗugol hunde muyande nden ɗon andi bani adama ko si hunde waɗi noon o eɓɓido ka ko si goɗɗo yewtiri ɓawa ma ɗo waɗima ponso mbanto o towningo kadi eɓɓiɗoɗa ɗon sakkagol ka kono arano ngon a andano no arde bani adama kañum koko waɗi kon o heɓi lanto amma allah tabaraka wa taala hunde nden ko waɗugol ngol taw ko eɓɓore waɗugol hunde nden taw allah waɗata taw si hunde nden noon laato ay o wi ida qada amran fa innama yaqulu lahu sanga o muuyi hunde nden o wiyade noon kun laato fa yakunde laato amma enen noon ko si laatike anden waɗi ka ko ɗum waɗi nde neɗɗanke on bewno kefere on e hoore allah allah tabaraka wa taala winumo hal ata ala l insani hinun min addahari lam yakun cheyan mazkura ɗiɗamantoɗo ñande go hariɗa ɗo nde annabi zacariya wi'uno jibril o wi e anna yakunu li gulamun wa kanat imraati aqiran wa qad balagtu min alkibari itiyan ɓengu an ko ndimar fiilotako sako ƴettareeɗi min kadi le mi nawi ha ngorgu an iwi mi yalti e suudu ko honno allah hokkirtalam ɓiɗɗo ko honno malaikajo jaabi noon kadhalika qala rabbuka huwa alayya hayyinun laqad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'an allah wi ko nin allah wiiri yo wonu hiɗa andi wonin allah waɗe no hari a wodaka zacariya andi pellet wawawi wonde par ce que woodingol mo kanko zacariya o wodano ka ñande go holli allah no wawi wodinde e makko ko wodano ka o jebbiɗi hunalika daa zacariya rabbahu o yimmi kisan e jeejugol allah allah tabaraka wa taala waɗi ewol wahyon e makko jibingol ɓiɗɗo on ɗum ko yahya allah jonni mo garanti yo hoolo kadi na jibinte kun tummaya allah wi wonde ya allah wi mi wimo ya zakariya ya zakariya inna nubashiruka bi gulamin ismuhu yahya lam naj'al lahu min qablu samiyan mi weltinirima ɓiɗɗo on ko wuurowo yahya ko wuurowo ko ɗum wiyeten ka pular wuuri ko ɗon ɓe landi kalama ko ɓe aqida ɓen enen ɓiɗɗo no wiye teli ko noone e shirku sabu on ɗum ko ɓay teli kinno juuti balɗe ɗum juutinay balɗe ɓiɗɗo on o woyi abdoul bayllo maccuɗo bayllo on ɗum no wiyetake kono mouhammadou wuuri no wiye ka wiyetake ɗum ɗon no wiye sabu ko yo mouhammadou wuuru wiya ɗum ɗon ko tafaul ko yela mouhammadou wuuri ahmadou wuuri ɗum no selli sabu ko yela kono heɓugol ɓiɗɗo wiya mo ñoogue fino heɓira balɗe e jawdi ma wiya mo gooki ɗum ɗon ko ka shirkiyat ɗi jeeya e min do mi hawruno e goɗɗo wallahi ko gooki o wiyete min ƴawide taxiwal causa min yeehi ha min campidiri o jallo e ɗumay ha min hewti bamde to ɗumar wiyeteɗo gooki kamo quartier yo alaji bomo waɗa yimɓe jaleɗe ɗaɗa kiri e ɓawi oɗa ɗo ɓay mi landike mo min ni ene jonnohiɗe seedude ɗo e wotodiri ka taxiwal kono makete ɗon o wi ko gooki min ni gooki kade taxiwal o wi wallahi ko gooki mbiyete min ni adde carte d'identité mon ko ɗum simi holo o ƴawni carton tawde ko gooki kono ko gooki diallo tawi ko gooki kono ko camara gooki camara inchallah hawni ɗum ɗon no yurmi o andi si neɗɗo no faala tawhidi ala o yedday allah ko ɗum waɗi yandiɗen torodira kala janngowo e nder ko janngata o janngu tawhid janngin tawhid ko so yi ceerno samba mo mbeya ɓayɓe wallifike ogirde manal ɓe ari ha e dambugal ceernojo go wi wattora noon en toon fi gandal heɗo wallifade ɗum ko ceerno ibrahima kifaya ɓen ɓe janngidi e ceerno samba mo mbeya buruji ka ceerno billo ceerno mouhammadou billo jandi ɓe janngidi ɗon ɓay ceerno samba mo mbeya fuɗɗike wallifade ogirde manal ceerno ibrahima kifaya wiwnoɓe
ɓe wi yolloron ton kadi fi gandal. Ceerno Samba mo mbeya ardini ngal damal ɗon kisan ɓe maaki janga tawhidu nahaw e bayan, janga fiqa e hadise e suufi lusul, janga tafsiru hura naɓida gandal e dewal. honɗum ɓe attori janga tawhidu nahaw e bayan, ɗum ko ilmul kalam, janga hadise e sharia on e gandal ruuɗare. ɓe maaki noon janga tafsir on hura naɓida gandal ngal e dewal ngal. andi ɗum no hawni awa haray ɓe maaki ɗo ceerno maaki fa kullu cheyin kala hunde qada'u llahu allah ñaawinde fi azalin ka azal turran wa fi lawhihi, ɗum ko ɓooyi no waali ton no ñiiɓi ton, fi lawhihi ka alluwal makko almahfusi renangal kadi sutira koddureji ɗi fof windanoma ɗon ila ka arande laawol turran. ɓe maaki wa kullu ma kana min hammin, kala ko laati waɗi immorde e himme ma suno no wi'e, wa min kulli farahin e kala welo welo ko goɗɗo heɓi ɓay koye hakkude ɗi ka ɗon andi wano ka dewle ko ɓengu an jibinima ɓengu a yahina ɗin ka gurdan ko o barki ma o fuuyi, duuɓi ɓeydike ma maayi, sellima nawni, heɓima faɗi. awa immorde e sunowo, immorde welo welo wo, wa min dalalin e immorde majjere wo, wa min shukrani e immorde ko jarni jarore jarnugol nemaji Allah ɗin, man shakara wonande on jarnuɗo Allah, ɗum ɗo fof e muɗum no honto fi lawhihil mahfusi kad sutira. ɗum ɗo fof ko alluwal Allah renangal no windi ton waali, ko hombo woni majjowo, ko hombo woni yettowo Allah, ko hombo woni anowo, ko hombo woni weltotoɗo, ko hombo woni sunotoɗo, ɗum ɗo fof no windi. kala noon ka Allah clasuma ɗo wo ko ya jaɓu weltorade. en jangigoye gimɗi ɗin ka alluwal meɗen ɗo, radina be qismatil jabbari fina, ko yen weltor sendore Allah nden e meɗen. toroɗen mo noon wota o muuyan en ko yilbinta diina men kan, taw jarri boɗo en ko bonnata diina. rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi. no woodi jarraboyji go si ɗi ari ɗi deppay on tigi, deppay moye leydi net, ɗi barmina diina kan, goɗɗi ɗi yilbina e diina kan. toroɗa Allah ta Allah ta ɗin hewte. ɓe landino imam Hasan Basari e nder jarraboyeji ɗin, e nder jarraboyeji ɗin yo sappi jarraboye bonɗo, o maaki ko yiɗugol gaño mum. sa yiɗi goɗɗo mo yiɗama a heɓi jarraboye sappuɗo, ɗum haɓay diina ma kan. heɗa yiɗimo o yiɗama, ɓerde ma fewtimo a heɓi probléme, ɗum yahay hanjoa e diina ma kan. faale jarri borede faale no satti, kono fo ɗo ko si Allah muuyi wopata. o wi fa innahu min qada illahi, ya andu ɗum ɗo fof koye muuyago Allah qaddarahu e eɓɓi ɗum no wonirta noon. fala takun wota laato de anta an o aden sunna mimman yunkiru lqadara, jeeyeteɗo e ɓen yeddoɓe salotoɓe kodduriye. ta laato jeeyaɗo e fennoɓe ma yeddoɓe kodduriye. Allah muuya wiya o e ɗum wonta. eɗon andi ko Allah fokkintini waɗugol kol fo aɗa no mari mandeji ka a yiye tum tawa ɗum ɗo wonay, on tigi daro wiya ɗum wonata. aɗa woni munkirul qadar, wota wonu neɗɗo faytiniɗo e kodduriye, ta goto dat ko kodduriye. o wi wallahu Allah khaliqu af'alil ibadi, Allah woni taguɗo golleji jeeyaɓe ɓen fuu, kala ko golleten kon ko Allah tagi. wama yajri e kala ko dogata kon alayhim e dow jeeyaɓe ɓen, fa an amril ilahi, ya andu ɗum koye yamirore o reweteɗo jara woni ko dogi. kala ko yiwɗa dogi e hoore bani adama, ma bani adama huwi, ya andu ɗum ko Allah muuyi yo ɗum waɗu, ala wawɗo haɗude ɗum yo waɗu. fa fi yadayhi maqadiru l umuri wa an qada'ihi kullu shay'in fi lwara sadara. o wi fa fi yadayhi koye juuɗe Allah woni maqadiru l umuri, muuyago fiyakuji ɗin, fiyakuji ɗin fof e maji. wa an qada'ihi ko e ñaawore makko nden kadi kullu shay'in fil wara,
kala hunde nde yiwɗa ka tage fo ɗo sadara koye muyango Allah iwi. Mana kala ko yiwɗa wodama ma waɗi ya andu Allah muyu si waɗi. An amril ilahi sadara. O wi faman hada fa bimahdi lfadli waffaqahu wa man adalla bi adlin minhu kad kafara. Faman hada kala fewɗo fa bimahdi lfadli ya andu ko sabutun moƴƴere bagoral Allah waffaqahu Allah hawrindinimo e pewal ngal. Sa yi goɗɗo feewi ya andu koye bagoral Allah moƴƴere Allah tun Allah hawrindinimo e pewal. Wa man adalla kala mo Allah majjini bi adlin ya andu ko nunɗal makko kanko Allah